All right, so you know what I'm being about platform way. So you need to catch yourself. My pompo to any in a year. Tiano, you bought a probably any big PMO or boss for. Now, one particular thing I have boss for Kumba, I asked you from before your mother say on one day back. Now, it been I think years or months, and you did Anya Abiguanum. Now, they are very worried, and they say, and no good wahano, and your economy will be a bubble. But they say no, you don't know when you will be a mobile. It's your answer, you don't confirm about doing the way forward. As to say what I said, telephone I already say. On my be asked to telephone and answer Anyano, on my declare a few warranty, and many papa every day come on now, my general I found because what here, and the air castle. Chairman, no more power. Yeah, your penny. Now, Bumbo, Adam, but you didn't know. Cobinacosa. Okay, I'm for this. Wow. All right, let me astrotef no dey na oni fa ho. Oh, say the was speaker cano me kruba. Okay. Hane wo me e to me hwane me. Me nya manya mfie adunum enan. Okay. Ntu kwada aya na mete. Okay. Hana me ko school. Nti park dey edobi akoma so. Sure. Abaton ya pinche no. Ana onabo amprachum. Bishia was for penny for so be telephone at the my omde was say yo eje penny at the senensa e wo mu an odi anwa begu so afi ya hwani mu a say papa e be adwuma ye bono ene echena afi hu de yakoto abawi yeto abawi anwa de gu so empanifo bi ko ne na so baba ka say ato abana wi de oni ahodi bi a ode be adwuma ni bi in fact maburu ni ya edubre bi yesa anka yekoto ne so atia ba untimi mfa emra enhye wonsem enye de ope ya bon panifo na mane panifo no twene no a okwa wonya asempa bia enka enkyerɛw enoda yekopiti meeting ekofa ho asemba ye eno ye panifo no se omotu wana mo eso biyini se anamuntu bia akoso oka yesesei in fact ade a maburu ni ye yo mu kura arwe ho ne se ye manketo yi ombebo boro agise so mo e de mo koma pom a teacher foi bottom sika lolo fe omko no mo ba in fact e pra ekuro no ade a haye ti e be sere mo sama bade amuni huduma ya sade be ya ekuro no asumdwe beba ente sade maburu ye fe ho adwene because ye wura mo no ye wura se sa tafu ya mo be infra ba mu. Okay. MP no person no ka so be because ya bo MC patch so oni mo hwe na say yentumi emfa dede yo enko abamu agi say MP no aso sure enti ele empene to empene no aso hwe no wontimi a na nwa o mesesa na ye park na ye wo kwan ye be fa so be de enya say even though ye polu ko so abubu polu no ye de nim so wo be ye ni enti ye sremo mabade a ya semnya e de maboso for man mutu wana mama na omaya de na mai na enyefe sure na de ho no me cameraman e ko ho no na yakọ me wo se anyan ya bona kwaku ele sisi wo and I think say school you so ben hai en kwa beti epra unti you say no school no ene penifo boso for no de na mo ye area fan say na MP ye nya hu se sebe nya aban e na eye nemu meye MP meye na adwe se obeye won so nya ahobone nya NCP ete se bibisa se empenifo no so de na mo ye de fa because we no obi bi comment ya kwacha to ma na se o se kwa de obi ti akotra nya no so aya we di agwo na okopra e ho no eti in that situation no so yo ye da se de o kan no kra empenifo gusu etra na ho se de me ka me ye committee vice chairman na eno ye sha na chairman na kan bi se watu wana mo na so na moto no anya se wode wan ko kan asem na empenifo agi se okroche eno ma egu nkata so ekoto ansana na mejiri se MC na oni mo hwa na se ansisanya banti no MC fufuro nyama ya no anamoto no so eho ayede kakra na wo ka eno kra enkrofo kwa nya se eja omo na egum enkran me ba na omu nyina ayeko je se haye ha wo ma ne pa hwe se bosofo ufuru ansana wadu mampon anka sabio da sebre atoyi obi atwam na nkabe wo ha nyam se emabo mampon man ni na enti yade ha o man ne pa yade ha o man no
All right. Medawase na in fact said I would yes only a kasa you know. You say what boy ye pa na enema bia na yenti ase no. Yati ase because personally me na minim say e aban na eye. That ha we say what boy ama ye nyina no obi o ho e bia nso age atuma say yo subo bi nyanke de kobo aban na eni kwa say ye de ko ho bebiri. E bedo ase. You because oba no e aban a unse wo ko ya say e ho no ko be say e aban ko nka say ye ntwema onabo ampratwum emra ese ni nyina ese onabo ampratwum so in fact we di nkro ni hwamo nti wo kra wote ye mpasu aso na wo ye say nti ye sra no ye mpese ni benya issue bia nti o meye na even do one de o me kan nwa no kra engusuma ye o ma no ye ni de ye nso ye be ya afa ho ti me so me da mo asepa se mo nso botu hwana mama ye nyame nsa bobire che busu afo na mame yo sabre mi jina me chia me wo fa be ko ono na bosufo kure nyina o ye pani Dr. Beko ye obi a wabo kure DHS dey on esi ye ma DHS ba ye wonim de a wo kasa ko akire be sa me chia bosufo ene ne hema anada so frimpon anama afo ajakoma otoso mienu omo bo kure na me ensira wo mo me chia bosufo man nyina se nyame ensira obi bia na omaye kwa tenten na ewu ekoso bosufo kure mu nyame ensira no maye Yamisha Wibia. That's it. All right, so once again, you have more about being at the platform with so, and the other people of Bosso for RC. Now behind me, baby, now and for a designer, yes, I'm going to be astroturf. Now Bosso for RC school no, and Bosso for Kuma. Young guys, a woman or meet me on baby. Now a matter to my pool, or my football. Nanka sabi enema etime akoye e dia mom because oni nim baby e benya the next Abedipele the next Kudus Mohammed ye nim baby e benya no but e betime possible say bosofo hanom ye betime enya sa player ni bi e wa hanom enti empenfo e design this particular place say ka mo de ye astroturf na astroturf no say e beba so ene say emma so no per my checks empenfo emma omo gitum so oba be ye no a month say come betimi e dia complete bibia ma pitch no ana astroturf no etimi agbetin ready for Kuma e wo bosofo but it been I think some years now and as anima we ya atwe anua ba bebu ha chese me no kasa ni de ya ye na akuaku a chese I think say ma me ko gira ba koso kra ni hu se de ni masi fatie nti as you are seeing from here no abuse and then be so maba be gina no astroturf na yesi ye hwe no eno so na me gina no and ene ade ba kwa ma ne story ne sad kra ene se Kuma eye bosofo mamrante e wo Kuma ne se no esa se omode sa anwa we e megu ha no ama boys no enya ba bi mo bo biem se magu ne wo ha na ka je ba benya the next Kudus the next Abedipele the next Tonyeboa ene na sefo no se wo nya ba bi e mo bo astroturf na mo anye baby o mo bo no so asese mo sa agya boso e be anwa we aguso eni ti no wo ye mo apro small one na ye hwese the city here see first no minimum kura no na I know for sure say na omosi pole e wo this side e na pole e sa wo this side a che say e ba say omo bo match na say omo chem 11 at a side na omo bo match rana na it me possible e this particular pitch so but now omodi anwa we age ha no mama I can see and I say football anything related to football intimi enkoso hanom it no na ye twache no ye ye na akuaku ene yaye eti empenfo leaders of Mampong wona ekabia ewem I think say yanhwe na enye the needful say be ya bosofo RC primary ene wa hayi I know say JHS ne so ehye ho omo nyina betime nya baabi abobo me no kasa hwe baabi ankwa ebobo enfichire baabi fia bi so hu enfichire baabi fia bi e na omo bobo ne senka pitch ne so ho a I know for sure say e ko betime biemu na enkwa no de onya bi mokra betime nya bi abo but because say ho ni so ntino baabi fia bi no mache na e bi gina baabi no omo ye de omo bo and we are counting on leaders e ho Mampong wona ka bi wom omo a e wo aban mu say they should come on board na omo ne Mampong Traditional Council enkambom
na sabi development eye astrotofa omo promise bosofo ma no omo betimi aye edama omo yenko na yentwa haraka ma omo no mu de eko. We are also trying say ke betimi anya enipa 1 or 2 bi na we speak to them na ke yaje omo so take because I know say monte wo aha no omo bo fu papa because the bia anya hwe kwa no wo ya branch a wo timi enya anije kakra no eye park so ene park a wo bo so ya sa jede a na se enya de se boys no omo ni eje kura nti wo hwe ya eno an ye twa ye ma area view of how a bosofo RC baby ana emrantie ebebo mo ho to mo yaje akenten so say omunya baby a emobo no eno na ye twa ede che no eti leaders wona wa aban mu yes I know say aban foforo aban asesa ene mebu e na ekoso so we know say we so ye baby a se mpanifo boa emenya astrotef e wo hanom a ebetimi aboa ama adwuma no etumi aye kama now na me pacho mo ho pon bi na da fo no yankwane yamu say pull that form. You see, as I was saying, I know me how na hano system no AC running. Inti oha pull that hono. Na ba kusia and ba kon so the other side. But right now because I'm de say we do hano. Pull the function beam and that hono. Yes, inti so ho. Bibia cho say enye adwuma bi abiem. Eno ene eda ho a ye mu hu how enema sifa eko eche say empanifo ana se wona agitum so omba be astrotef e de ama emrante wokroma no ti say omage bobo semne awokansie bia ne ade emrante ne je no omage akenten so a omo yo omage se bibi bia betima de akoso de ama emrante which guys no ana say the young guys wokroma no they are not happy with it. They are not happy with it at all. Ti empanifo emwa amumwa pa na adwuma no entimi enkoyi yaka cho se mampompuntu ne yehwe mampom empuntu ene yehwe ti wo hwa se se enwu anyina efu mu a che se I know say enche kura be boso ne kakra ye bemo ebetime nya kusie ne enkante ne yikura ebetime anya biom because how I mo sha se efu ne de e che se enye nne ne chena ene mpanifo e ba be ye agu wa che egu wa ache pa and yemfa we enchirikuro sabe se emonte nye baby emobo emonte enye baby anyi omani a emakronlo le doso bosofo emanso sabe akronfo nim it is empanifo anhwe na omonka aban mu empanifo antimi amwa na astrotefa mu propose ye anasa promise ahodo a empanifo emeki ye elma bosofo ma no se mo anhwe no mo ani so a eche se mo create avenue for Krolobo, Market Avenue for Sabi and my bonnet and mountain and conquer. Obibako, aqua fomu, Obako and the Juma so. The Saturday, Sunday be a year, 7 weekends be also better than Apumaka. Nasi, yes, animal way you know, say, I say, I done a fish pond, say, I done a quiet moon, say, I done a year. We don't actually know. But Osha, the air Jawa Mukran say, school, I see, was for house in the honor. Enti ye hwe kwa no yanyene ho se enkwa no e so mo bobo enkwa no e so mo release stress kakra every break time e so mo je omani and this is the right place and for design say e school no e park boso for ba bi omutimi etetre mopom no this is the location enti yakoso asre na yamampanifo ho de ekoso